Savršeno mesto za odmor. Apartman DNV Milmari Resort S10 na Kopaoniku. U srcu Kopaonika, najpoznatija planina u Srbiji, u mirnom okruženju vikend naselja, smešten je apartman DNV Milmari Resort S10. Moderno opremljen apartman koji pruža savršen spoj udobnosti, prirode i dodatnih sadržaja u okviru luksuznog kompleksa Milmari Resort. Apartman je idealan za boravak od 2 do 4 osobe, zahvaljujući francuskom ležaju i dvosedu na razvlačenje. Gosti mogu uživati u prelepom pogledu na planinu, brzoj Wi-Fi konekciji, Smart TV uređaju sa kablovskim kanalima, kao i u potpuno opremljenoj kuhinji sa svim neophodnim uređajima i posuđem. Kupatilo je moderno uređeno i opremljeno čistim peškirima, šamponom i sredstvima za ličnu higijenu, a obezbeđen je i fen za kosu. U okviru Milmari Resort kompleksa gosti imaju pristup brojnim sadržajima. Tu su 3 restorana, igraonica za decu, multifunkcionalni sportski teren, kao i 3 wellness i spa centra koje mogu koristiti uz popust. Tokom letnjih meseci dostupan je i otvoreni bazen, dok zimi uživanje upotpunjuje zatvoreni bazen i sauna. Gostima je obezbeđeno i besplatno garažno mesto, kao i skijašnica, pogodnost koju posebno cene ljubitelji zimskih sportova. Kopaonik je tokom cele godine atraktivna destinacija. Zimi privlači skijaše i bordere, dok leti nudi brojne mogućnosti za planinarenje, biciklizam i organizovane izlete. Uz čist planinski vazduh, sadržaje za sve generacije i pažljivo uređen apartman, DNV Milmari S10 je pravi izbor za vaš sledeći odmor. Rezervacije možete izvršiti na telefone 060 719 3710 i 065 366 2667 ili putem e-maila i.nebojša@mts.rs. Dobrodošli na Kopaonik i u apartman u kom počinje vaš savršeni odmor.